ntem ebia ni nyina bom mushu mu korapo inti personal hygiene wo friend what you saying enipa ho ne die ehu hia any concerns senior how you smell you can what you saying said ya wo pampan sitie senior wo pampan sitie ena senior ye ho okay enti say ye kanisa obroni be kan say which part of the body ye nipadua no akwa ben ena wo say ye keeping it very hygienic ni nyina mi chaka gbomotoe ingbegbe na esani wo hia lodogba fe ni nyina beside because me kai no ka say wotrim to me bon kra ena three cry is part of the skin skin because obroni friend appendage of the skin into skin into wutri mu skin amotuo mu wanu that's for the dentist in between your legs will shoe mu nyina ni nyina say yen hwe ho yie na denti na amotuo mu ni ya sie ho ni ye nufo ba nkobon because wo nya bra during your teenagers would do sa age no pay na hormones bi ye adwuma start say ye adwuma wo ye nipadua mu inti na obehu say wo your ba wo nufu pie kakra wo moto mu fu kakra ni nyina so ma gland bi a produce infifre massa glands no start ye adwuma and start glands no so emu wo eni ewo amotuo mu ye chi ye nantem the pubic area inti ena sa infifre a eti no it is thicker than infifre a eti wo your body ena your body ni nyina so ye wo microorganisms imwa wo your body so enu na edi sa efifre no inti because ya motuo mu ni baby a mefre no infifre eti wo your honey is thicker no say microorganisms no disa fifre na ebon remember for example to say would the journey be esi ho say bacteria there everywhere inti overnight no it is the same bacteria that breaks down the food inti na ye can say fofo no bon mijano wo ho no overnight ebon ana nkwan we bom bacteria na essay niama no inti na ye tisa nka no okay enti no eno no se obi epese ne ho emmoa eniema ben na wo so ye say ye nyinu ye nana we were lucky to have our grandparents teachers a whole lot of things I would say some age generation be well inti de omuchua ni abonoa anke twade yedi ye ya motuo mu ye chi ye nufu asi ye 9 ho no obisi ye no 5 minutes bi ansa na wuko dware no it still works obi de wo hokra anka twade no odi be fra ash lamlu enso odi be fra enso no odi aye ho the unka no ye stronger eni ewu hia eno na wodi aye we hu wodi afra kakra na wodi aye eboa ma nkano ba form ansa na po why you see with deodorants ube hu obi na wo smelly ni perfume na ade no fra na scent na bewuram into if you don't take care of wo hwe sa niam no a be fra perfume no into wo hia sa niam ni nyina obi be catch say alum a little bit in water woody hukuru so a eboa ma eba form obi so be catch say first no say pan no ye to a ye di instead of yeast you see palm wine inti sana ucha a little bit warm bread and you're hot now would share hosoa enu so boa me pa cho ho no san ka ne biom wo say titino you see palm wine as a rising agent to brodo no inti you see sa bread no ensa fufuo ya yanum inti sa bread no ucha warm one
na wo de hye ho enye de ehyi na wan hye wo de yeso a eboama nka no Bafom. Na ye nyina me hu se kakra no wapeja wa motoyam no wa motoyam. Ya motoyam nko an e hobon. Ye start free ya motoyam. Na chese ye besiesie ye ho a ye hyase fi ya motoyam. Okay. We hu wo dware kra say ho na. Nti ye tri hu de ye beka. Because ye be man no muta dware muti every day, not all though. But ye ndie week or 2 weeks, 1 month or 6 weeks. We better me keeping braids 2 months, 3 months. Parts be a mepese ye better ye boa. Nti ohonu krapo amoto mu ye hwe honu krapo. Ye nufu ase. We hu obi wo ho a wonni bebre a wonti sanka no but edoso a na wuti sanka no. Nti ehoso ehia. Okay. Enye sakra hot to me develop fungal. Ekro no the fungal so sometimes you about to say ekro, sometimes you about to say someone nkiti na gu amotuam there be no for na si no chese ye fi amotuam no ya ba no for na ya ba ye nufu ase okay nti na eho subom but ya motuam so yen kai say enwie wo ho no na ese yen yi ye refi yen yi ho a ho bebon yen yi ho me se me maybe omugu mi fie ho omomotuam so omuko yen kokoro zoo kura mi at a point in time no who say teenage age no mfefre no ti omu bebre omu aye young inti etaibom inti wohia shaving stick na dia awire hwi no wohia wankasa wo behwe se omo yusi akatwade no omo yusi nji abonu kelamlu body nche yourself wankasa wo betumi ayamo na won hwe se because in the end no eyomu no mu hu bebon no mu ye wo ba enye se opie wo obi air condition room or kope na ya switch off air condition na ya bie windows enye inti ye be shave okay me abaye nufu ase na abaye nufu ase ye mo aye nufu soso no free ti hopa free na in free a ye wo sa glands no so wo ho nti free eti ho no e wo ho no e bon nti se me kai woni bebre a wonti but bebre mu well endowed but naturally no ye nufu ase a scent ho yes okay we hu nti e ba no sa e ho so ade no so be ko ho okay we hu na ya hwe se ya be dry ho nyina nti e ye bebre so na e bia wa hye brazil unsenia sun no ti na e bia wo djuma no enye AC mu na wo ti but wo ko up and down a say wo hia some pads we hu na wo fan hye ho na na ntwin fifiri no but quickly mami misa menufu ase ho no metimi di anka twade ene enso ne alom ni bia asra yes e ho bon a wo beye okay wo beye na you fine if you don't react against anka twade okay obi wo ho react against anka twade okay sometimes you know in so na e be ba bebre na e be for wutari any for dry pads she ho na im pad ni fine middle of the day no wako bathroom bi we woody another one a she ho na soki infefre no senia wo hu mbon e na eba ne sa ye brazia no na be change no every day brani yen change na every day omo infefre ti omo pa na eye bebre no enye sa emu be bon yes ema abon ye ho yenko ye wu ho ye fruma no eno nso was ana ade bi se memu bon eno nso eye fin efi na se mu skin cells because it won't time chichi unchi o de ekoso into the skin cells broken crown crop ase wow wu dware no make sure say emfa say na me yi ni nyina but make sure say woody support no a hye ho kakra na wo wie so a wo pepipam kakra na infifri yen kasa ye wo natural skin oil and the skin cells into won ye ho ye na e loadi well na wo ba sha sometimes to me ye black na aba out na watwi uhia kan min kola bremda na because the skin cell enti metwitwi minufu ase aba mi fun memu no e ma de ne ye kan wi e be kom mema no so aka himfa biom e na wasi ho no ye be ko pubic area e ye nko ho pubic area no asema no wo be hu say
sometimes not sometimes fifiri ti hopa ha say ti amotom inti ho to me born ti say amotom yase ho no won twinu ye a to me born to say amotom. Hey, Dr. Margaret Mary Ameya, what the bra wutie me doctor all the way from the US and ye na de me tro say de akosu akuma na yeti ho what and a Kimberly Kujo won so wo hwe ye nto aso inti ye beka say obi a ye ka ne ho asem say ora washroom no call June so wo di ne chi a enya asem kitwa. Yes, sent no I tell you ni nyina is because yen hwe ho yie yen dware ho yie who say amotuom yourself wo paintem na wan twi ho yie in the morning wo paper wo ko share deodorant who say kakra bi wo ho inti saskin no etumi twi Saints. Okay. Saints to me jina ho. Na ya Sani nantem no. Inti won hwe ho with June so discharges. Ni niama no. Won hwe ho ye. Na Saints akojina ho. Ho na bi mu se wa wo se eja hwi ni manifu. Ehwi na ntu ade Saint ba ho. A trappy Saint no. Sa. Inti mi nka se Sakura o. Okay. Me enka Sakura. Senya we are comfortable. Kasakora de enkenye ana. Oh, I don't know much about that. Senya we are comfortable. Obi wo ho a opese on use wax. Enjoy waxing, bikini waxing. Obi wo ho ope scissors, no fine cutting it down. Obi wo ho so a ope shaving. Inti ni nyina is your choice. It depending on what. Obi wo ho a bia o use yes Sakura na nsawan inti your choice, but make sure say to the extent say bleached to say juice on bleachy na red brownish it's no longer black okay na e man no you say man de na ye kan ye be come mema no so ye brain nti ye be speed up na afa ye wi a ba bia ye gya ye nan no won say ya wo de won sa fa soro wa no ho so nti won say oho no ye ntwi ni sapo but how are dangerous pa we clean no gently because it's a sensitive area na wako twa ho okay but make sure say what dry ho fine because if you free tea during the day also it's every day make sure morning and evening no wa dry na you fine na ye nya chese mani de ne ye wie ye morere nka ho ye morere ni nyina ka ho but say na wo kan ye no ye mre no inti ye morere de bia made ye pe manicure pedicure ye pe ye pa obi su wo ho a obehye nails but according to your choice and I wish so keep it clean na e man yaso achi no se yasum ni na asum de say the Q-tips no yi e na wonwin ogugo mi o ya wi mu so bon no there be like so obi wo ho a enwin onwin pa nti e bi ba nti sometimes no I was so utwitwa a little bit. Okay, a little bit dear Miss Rao Multimedia Group Limited Zeno Radio nka ho asema America ni tie mi na emma obi a metwa se wo ba ne Multimedia Group Limited ya Adum FM, Inshra FM, Asempa FM, Joy FM, Hits FM, Love FM, Adum TV, any Joy News. Eno nko a obi di bibi ba no so fi Zeno Radio oba pam no. Me se ye den pam no. Na sa wo pese wo ni multimedia din sa waso amesrew enkoma obi mfukasa ofize no radio medada wo kwa befo tantem fidie no so a www.adumonline.com wo pese o ka brofo dia www.myjoyonline.com ko ho ye programs ni nyina egu ho de mi ye wo ko wa wo behu sanso ena information bi na wo pa